ambasam sayo sini Sikaribari Sub-Center ADC hapangbe naikolojak omno tini oro sini Honorable MDC bekunike visit khapike tai sini logi sini Deputy CEO tongo sini ZDU tongo sini Executive Engineer PWD TTDC tongo tai joto officials be milui tai local ro milui tini all sub-center no tebo kusung khanya bagi tebo kaham ke চালু খাইনা বাকি এমনি তো মো চালু উংজাক ন মাসো 20 থেকে 30 জন পেশেন্ট সব সময় ফাইও ওকে তাবো আমনো ফুল ফ্লেজেড খাই এট লিস্ট 25 বেড তনই আমনো তাও স্টার্ট খাইনিন বাকি ডাক্তার বো দংআরো সিনি দিপায়ন লেবরমা তাই স্টাফ রগতে বাংরুই ও জুন মাস তিন দিসিং আমনো ফুল ফ্লেজেড স্টার্ট খাইনে নি হই जों তিনি নাইপিলেকে তাই ও Sub-Center nobo tip top khai bobishoto singjate PSC khaimanate ombagin tinoro visit khalepeyo omono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin boro ni bagi tebo sujug subida khaire na bagi no singoro tini visit khalepeke ebong sing omoni tabung siminomo course of action khaijaknai immediately no tomo tui sam khaine omo jottono sing khlaire nai aro singo hospital puila tip top khaigrana ombro bed rufainai onpore ambulance bo kaisa oro tonfainai sob somoy abod bipor ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance ambasa district hospital phano CHC ro phon plangnani ba agartala ro phano judi patient serious nge plangnan bagi oro 24/7 ambulance kaisa tonfainai oro tebo staff bo rufainai tai omoni pore ke PSC ni je khayna nangmon omo khlaijak omoni tini o kamini lokro bo baksa ke senior officials ro baksa senior amsa ni MDC baksa singoro tini visit khlaipen amai